kedai ko All India Radio Shillong ki khubor ban puli du elma arwar kimat bakungsan jong ki khubor menta ka step khat saw talik ujung manggilong penjalan ka sarkar jilla ya ka jingkhang dam ha East Khasi district shaka af saw talik menta ubnai onbo ka sarkar Assam ki oxygen plant haman lak civil hospital ha po kini sibnai on pelai menteri rambado kari Narendra Modi ya ka song yarap pisa jong ka installment ka bapra jong ka pradhan menteri kisan saman nidhi scheme menta ka sngi but yo covid kat kandai thumai salai lak ndruk ar hajar mut hai India bat san spa kandai fuing mut hamegila tang nen kasngi ki khubor ki babnya u sambut menteri rangba jalla uba prestun tin song hadin ka review meeting ni kasngi ula pentip bak sarkar jalla kala rai ban beteng ban penjalan ya ka jingkhang dam kani ka jingkhang dam East Khasi district Kawala day bankut haka sanbaji men step jom khatnyo tarik mentau benai bak sarkar jilla kalarai ban penjalan sa sitio kata hadu ka af saw tarik mentau benai uba prestun tin song ula pentip lu ba haka ni ka review meeting la yakran ye bun kimat khamtam le haka bayadai bak jingi khun ya ka khlam kur khat khandai uni sembut menteri rangba ka jilla me ya ula pentip lu bak jilla ka dang dang tin oxygen bat kunta ula kuntu ki ba bak num kuslai halor kani shu uba prestun ula yathu ba on sa pendai sanrutli ki unit oxygen generator ha Shillong Civil Hospital ba kani kan trikam nadu la sentiyo bat kan ngajingi yarap du ya kajington kam jong gitinang le air oxygen ha ka ba ya ki batam an sapha se ki weipat ki benta jong kajala uba prestun ulai thuru bana ka benta ki weipat ki district jong kajala ya ka oxygen generator an pendai hau bana jilium ulai thuru ba unbu ki cluster ne ki community isolation center hamana ki district na ka benta ki to ki nopang ku khat khandai ki bompen I ne dam ya ka dak kasin nakabenta banungan gajingnya penyan nakabenta gajing ITK ya da covid nakabenta gitu ki bakhat prasnam hadu sap snam uba prestun ulai thu bak sarkar jilla kala ajing betha ya gitu ki bala register nakabenta banyo ya ketika ya da covid bakinyo ya gajing tip lanu badhang no kinyo ya ketika ya da covid ka nagalan kan stand menteri kam ya gajing khangdam bapura nadu shibat jamnit kan rebaji hadu ka afui tarik mentau bnai Hakani kajing khandam on pelai tang ki kam ki bakir ki khamtam ki bede bakakot khia nado kajing ai dawai tika bat ki wei ki la jing sumar la sha ru ban pli ya ki mar ki badan kam khamtam e ki mar ba mardi kin thup ya kajing bam ki benta ki bari jing ri ha ju ka por ka tang ka khia jong jala nagalan kalapang khia ban sedang kajing ai dawai tika na ki benta ki kerta ki bakhat fasnam haru sap sosnam ka ba on sedang nado ka khatnyo tolik mentau benai kanagalan kalayo pediang life ni haja sanspa phapho ka dawai ku visil kajing ban ki bayo covid khat khandai nagalan kala kiu bha batang ning kesni kedan hadu laispa an rifun ringut ki biyo thamai bat kha amut ki biham hadu menta kedan hadu khanyo hajar aspa sanfun ringut ki biyo covid khat khandai bat nakini lai hajar sanspa sanfun ringut ki dan ha kijing sitom bat baro ki balakha no covid khat khandai nagalan kilong sispa rifun ringut Kasarkar jala Assam shen kan sasdang banbu ki oxygen plant hamannak civil hospital po kini shibnai kat kun gajing tho jong menteri ko khia jong jala Assam ukishaf mahanta hanalbari hiningisni ba gajingbo ki oxygen plant ha ki hospital kan yarap shikade e ki nongpang umanta ulai tho ba gajing thu jong sarkar ko longban penne covid test de ki laktuli ha ka shisni ha jala Assam uni menteri ko khia jong jala Assam ula pentip lu ba sarkar jala kamban jing thu ban khangdan ka jala hadu menta ha ga ju por ko tlong khubor ko pentip Baksipai ki labu hadu santli ki ICU bat saf santli ki jingthia ki utan lang le utundang oxygen kumala kerpat lak sarkar jala nakalian menteri rangba ka jala Assam Hemanta Biswa Sarma ulapan long ya ka jingelang bat ki officer jong ka Mujali district banyakren ya ka jinong jingman jong kudik khat khandai ha ka jala ka Meghalaya State Legal Service Authority haringkat kajingat railang bat ka District Medical Camp Health Officer East Khasi District Shillong hining kasni kilapelang ya kajing ITK ya da COVID how to sing Indo Stadium Shillong kani kajing ITK kalong na kabenda ki officer bat kinong tray jong ka District Court Bar Association Shillong ha kani kajing ITK kerpang la ya sakhi ki bubun ki blawan simbenta ni ki bawon ay ka dos ka beningkong ki jongki ha ka wai pat ka khubor ka office jong ka District Magistrate jong ka East Khasi District kalapin tip bana ka jingdom ki bubun ki bayo covid khat khandai ha kini ki laite yo ki baladap hanong se alignment opposition kani ka jaka minta la pemnakum ka containment zone kani gadai ko All India Radio Shillong ke balam chipi ya khubor to mentang tili kijing melian bangi barong ide ban buat perkhing banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong dengmas ne jing dakhmut bat sentur penjinga iwai na iwai pan habai dan lang haju side bhai kikti bat bata bhai ya kakhmat bat le e kita bonsin tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19 tumentang beteng khubor ke badangsa
Ka National Technical Advisory Group on Immunization ni ke NPAGI kala munjur ban penki ya kejing ai ke dos ke baar hadin ke dos ke baningkom jong ke Serum Institute of India's Oxford COVID khandai vaccine Covishield syak khat bar khan rutio hadu ani ke por kejing ai tika ya da COVID jong Covishield na udos baningkom sya udos baar kalong hadin ke sau syak pratio kat bah ke bayade ba ketika ya da COVID jong Covaxin ke panel ke khlam pen kala ia ya ke por jong kejing ai ya udos baar hadin udos baningkom Menteri ng Bago Kari Narendra Modi umplepai ba ya kapisa jong ke installment ke bapra ke bahap apo ke Pradhan Menteri Kisan Saman Nirhi ni ke PM Kisan Scheme minda ke seni ha ke por khat obijin stem lemba kini ke PM Scheme umplet bisa hadu khat khandai hajar klo tingka sekipelat sanpolak teli kilong yunong rem ha kini ke seni Menteri ng Bago Kari unikren ru bat kinong yo benda jong kini ke scheme ha kini seni ondan lang ru Menteri ke Sarkar Padang beri pe ya ke tengah kerep keriang jong kari Palat khat nyuklo nyuku ahlak mut kibrio kiladap IPK ya da COVID hakari India berok kubai. Katana kokoi kekhia jong kari ke pentit batang po kini ke afsa kuntai kiladap ladan hadu khat pralak khandai sa hajar mut kibrio kiladap IPK ya da COVID hakari. Ha juga por ke India kala saki ya kejinan kibrio COVID khat khandai hapo kini ke afsa kuntai kilang hadu lailak ndrefu hajar nospa afnyongud kabala pumpe ya kejinan kibrio COVID khat khandai hakari syaka arkulo afnyong lakmud. Katana kokoi kekhia jong kari ke pentit u bakidan hadu sang haja sispa afomut ke belaklat no COVID khat khandai ha India ha po kini ke apsa kunta ki beladep bak bala penpo ya kejingdan ki baklat syaka alak sampura hajar hakari ke India kedan prafulai pen afnri no sispa ki bakot no COVID khat khandai hakari sa khapran ki video ki laklat no COVID khat khandai hajala meglia tangni gisni kabala penki ya kejingdan ki baklat syaka aspa andru pramun kajala meglia kedon ru sanspa khandai fuai ni ki video ki video tumai yo COVID khat khandai tangni gisni kabala penpo ya kejingdan ki aktif kes ni ki bedang dan ki jing suma syaka la hajar nospa afnrumun kajala meglia kala sakhiru ya aspa aframut ki balakot tangni gisni kabala penpo ya kejingdan ki bakot syaka khatno hajar sanspa prakuarmun kameglia hadu minta kedon afwai hajar sanspa nyufun remote ki positive case ni bila yo COVID khat khandai Principal Secretary jong katanat Animal Husbandry and Veterinary UGHP Raju ula pentingna baka African Swine Fever kala Kiwa River District West Khasi District East Khasi District bada subdivision jong sora kat hadu minta ka jingdan kisnyang kibayap na ka African Swine Fever kilang hadu laispa afotili balapha nomina hadu lai sanspa nyopulai tili kisnyang yap syakalap Hamaria Pradesh pentingna ya ka jing sisa ka Sarkar Jilla Meghalaya hadu minta kala penna hadu no tili kijaka kun ki containment zone nakadal jong jingdan ka African Swine Fever katanat Animal Husbandry and Veterinary kala thauru hadu sispa life utili ki respond team hadin makisnyang kilayo ya ka African Swine Fever ka Office Usab Divisional Magistrate Peninsula Civil Subdivision East Khasi District kala penni ya ko hukum hapo jong section sispa South CRPC bagini gini gibro ki penheri khubor hamsaya bak bawara ya ka jingsong siya ha ka imlang salang khamtam lay ha bayde bak khubor ju ku khat khandai kinat ha ka jingpin system kat kun provision jong section sanpusal jong Disaster Management Act 2000 but section sanpasan jong Indian Penal Code kibalang gajing syaset along hadu sisnan balaisnan syabang pingkut ikhbar sesin himat makongsan penjalan ke Sarkar Jilla ya kajing khandam ha East Khasi District syaka afsa tarik mentau benai on board ke Sarkar Asami ki oxygen plan haman nak civil hospital hapo kini sibnai but on pelai pai ba Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ka songyarap bisa jong ke installment ke bapra jong ke Pradhan Menteri Kisan Saman Nirhi scheme minda kasni kato ki khbar ki lakut ki wan chapi na ka studio jong ke All India Radio Shillong bana ka por prabjin se so Delhi Station nak bentak khubor haktin Hindi badbut pat sa khubor haktin Parangi kanya kadai ko All India Radio Shillong